Ja ne znam kamo on mene, on hoće da mi idemo po ovim uličicama. Kakav ovo Google jebeni isto, ja fakat ne razumijem, evo, fakat ne razumijem. Znači, Traži valjda... pa nek ti traži babu jebote. On traži, pogledaj kamo on hoće da mi idemo sad, evo pogledaj kamo on tel da idemo, idemo sad u tu ulicu. Da ti meni reci, jel to normalno? Znači on hoće da mi ovdje idemo, evo, pogledaj, to ti je Google. Pa idem sada, ali nisam mogao vjerovati da tu hoće da skrenem. Ja on zna kako to može. Možda skrati put. Mislim da smo Nikolu zgubili. To da smo već od taksija više krenuli. Ne, s druge strane. Kako? S one strane smo išli, po ovoj cesti. Sad idemo na ovu cestu. Ne idemo još. Idemo. Nazad smo išli ovuda. Nismo, idemo tam isto. Paralelno idemo. Dobro, ja i orijentacija. Bog mater, tebi stao na sred, 3, 6 traka, on stoji na sredini ko majmun. Jel viš koji su to budale?